Rûgendo ruracera gũgĩciaca ũmũthĩ tũrĩ MITHIKA NTURI niwe CS wa ũrĩmi na ndeithia Kenya aromba gĩtĩkia ũgavana kaunti ya Meru kithurano ni kithiru India shindwa ni KAWIRA Mwangaza na njirani na atirimanire na metia na menda mama mengi kiri Makarîka mwaka wa 2022 gatumũrĩke rũgendo rwawe nĩ mũciaca wĩna nkuma enene a Kenya amberia gũcua itĩ cia gĩciaca mwaka wa 1997 agĩcindagwa mwaka ni wa 2007 agĩcoya kaĩrĩ kũrũĩra ubunge Igembe South na ashinda maita maĩrĩ mũthingatanio kithurano kia mwaka wa 2017 athurwo ta seneta wa kaĩrĩ kaunti ya Meru ũmũthĩ tũrĩ niwe ũtarĩtwo ndani ya wathani wa Rais William Ruto ta CS wa ũrĩmi na ndeithia engi Meru mamuice ta captain rietwa rĩa kĩbandĩ rĩrĩ Franklin MITHIKA NTURI Rûgendo rwawe rwa gĩciaca rwithiritwo rũrũmũ na rwĩcũrĩte mathĩna kuma thitango mwanya gwĩkĩrwa mbengũ gũthiĩ gũcambua na nchengo kuma kona cionthe mwambĩrio ni wa mwaka ũyũ ntere cia Uasin Gishu kĩrĩ kũringira ndebe UDA ethira thĩnani na thirikari ni migambo ya madoadoa. Niwaambie nyinyi mtusicheze watu wa Uasin Gishu, msicheze na Kenya, na kile nawaomba ni kwamba mandoa yale mlio nayo hapa muweze kuondoa. Muweze kufanya nini? Untu uyu utacha wega meciria ni ma antu engi na tongoria ma UDA kumiria kumutetera. Senator MITHIKA Lîntûrî, when he was quoted with the wrong statements, with a statement that did not go well with the people of Kenya, he was decent and honorable, and he has apologized unreservedly to the people of Kenya, and he has withdrawn the words that were used. Nataka kusema ya kwamba ingawache ndugu yetu hakumaanisha mabaya, tungependa kuomba msamaha kwa niaba ya ndugu yetu MITHIKA Lîntûrî. Obamu na karima Meru kuandamana makimutetagira. Kuna maandamano ya Ntubeto sana Ntubeto ba Meru na ba Igembe tuyeta kwa advocate haki kana right ya Meru. Mweri wa kathatu kibaroni kia maili 3 anira karwira ugavana na tigiti oino ya UDA. Ndati shwana ntekera na nondo nwa mbere otekwendete kiangabana kecho wako gotanga sadarani modenya tokianike mairiga to ete kiangabana koringa noranto bawa medeka ketora entebeni ora maoni kwanira guko kwari nyuma ya karima Igembe gwikara makiugaga ni marete gikundi gitini giki akiamberia kwiringira ndebe asupa ai tuyete nonto bakomenya atiri sekta yenu ne kwenda service cia thirikari twabwa ya kondo mutire bokaura kondo murenge twakikisha siyo cia gutosha tukahakikisha babwe ndawa irabo kuite sibitari cia STIs tuhakikisha county government ikaura ndawa cia utosha cia wekera sibitari nekenda muntu ona ndawa urora achua wakigaragwa mabiga kenangi atandu merero arawede na kasi 16 dobo arawede ande moria keke Meru amo korore na menyera benru mwana were nimbia na benru mwana wacoka rietwa rĩawe rĩatuĩkarĩte kwaga nthing'ondi cia koti tukiambĩrĩria erwa atĩna maratathi ma kĩthomo ma kũrũĩra ugavana no ntote mtonge arare kethe ni citizen ba Meru county no ntote kona bange bachia mabiu binge bageta kuwa MITHIKA na KAWIRA batena maratasi mani magamba mugwanja makuru babura atĩrĩ arugũrĩrwa mokaĩrĩ
mweri wa 10 koti ya muthauramo nyuma ya sendema cia kwiringira ndebe gwitia ona kirimani nuntu wa maromba kithurano kiarikika atuika wa kaire gitini kia ugavana na gucokia nkatho cia mwanya ndibure ringi bwa sana nontu bwa supportira bwa mpere kiriti kia gavana kuya meri ne tigere na nkona kura ngiri 183,598 timin support batu asinda nabo batuire campaigning for 4 years kiria giatigarire ni thirikari ya Rais William Ruto kumenyera rutere rwa kirimara gitika imwe kiki ya utongoria meumiria kuria thirikari ino imaraithirie na ite inene genduta agriculture piu ite bibio to chwamuno then yetu ya cabinet tule abjungwa me tukomba kuona PS bairi na CS nyabo itugwirira tomba kona bairi Meru is an agricultural society tukwalia munene na we insist that we should have the Minister of Agriculture. Ikyo kiroto giki giacha kugwa Franklin Mithika Lîntûrî atarota siezwa urimi na ndethia athujo mathama irichwa. The first thing I want to do is to have a serious sitting with the governors and possibly, because I believe in teamwork, I believe in building proper networks, have also a meeting with their CEC's agriculture to see how together we can be able to transform agriculture. Mani anyo muma. And that I will perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Kwambiria kuruta wira wawe oreo. Christine Wanjeru Makarîka mamwa kwa ngiri 2024